başında oyunda bizden bu meselege kalıp sileşerdi yani işte hareketler kesildi fotoğrafda. Eğer de bir gelip tutunsa biz bunu kimitirge sebepli diye beklersin ki. Bana göre biz sınırdan cayıldık. Bir gavizin albaşıkları, mektep direktörleri, o atıklarının çıkışlar bölüge, atılları, ruh hareket yeminleri, restorunun biri de, şehir biri de. Yollarda, bunlar yolcular bizden biri de, yollarda korkanışlılık hareketi komisyasının biz sizinle oturuşun başlayıp jiberemiz. Turuşka Aktaş municipal rayonunda profilaktika yok aileler profilaktikasi bo'yicha uyushtirilgan ishlar bo'yicha. Xayrli kun, hurmatli yig'ilishda qatnashuvchilar. Ko'ngilga terlik uchun birinchidan rahmatimiz yetkazish kerak. Shunday deb ishlardan film tushirgani uchun. Biz yig'ilishlarda har birimiz ko'rsatib ishlarga tirishamiz. Men bo'lgan yerlarda, men bo'lmagan yerlarda har bir avul yigitlarida bu televideniyada ko'rsatib Dikmatörlük vesaire ben konuya tiyirlik. Şimdi rahmet etesiyle konuşuyorlar. 2019 yılının rayonunda territoriya aytib ketganimiz 31 yol transport faciası geldi. 18 yılda bizim 34'i şularda bizim 10 kişinin ömrü üzüldü. Uzman 18 yılda bizden 8 kişiydi. 30 kişi türlü tencere hatları aldı. 18 yılda 39 idi. 2018 yıl bilen çalıştırganda bunday hareketler 9 kişiden 3 kişiga kimse de ölüşler sonu bilen 2 kişiga ortaya tirkeldi. Hem biz 2013 yıldan 2020 yıl yol hareket eminligi arttırуу federal maksatçıların programmasını ötemedik. Bizim farazlar boyunca 7 ölüm burada yaşadı. Ne kadar dinamik yoluna para bağlıyız, atkalıyız. Bizim buna nişik bara 2016 yılda bizim 6 kişi olgan, 2017'de 5, 2018'de 8, 2019'da 10. Akırda bizim artık bara şuna buldurma için biz bunda endi rahmatına şimdi 5 tapırız yılabız bunday sastavda. Şunun için yıldık eteskiler. Yol transport hareketlerinin umumi sonundan ko'rgancha bizim Moskva federal yolunda 5 yol transport hareketi tirkalgan. Neticede 3 kişi halak buldu. 2 kişi tan jarohatlari oldu. 30'dan 5'sini ne bilin şundayım? Әлеге yollarda bizim 2018 yılının azağında 7 stasionar kamera ornaştırılgan idi. Yıl başından bizim bu MCM trassasında 87.617 protokol çizilgan yol kaidaları boyunca. 18 yılda bizim 20.604. Burası bizim yol kaidalarını bozuğunda 4 tapkır arttı, 4 tapkırdan artıqırak. Bu bizim buluşkandır diye söyleyeyim çünkü ölüşler sanı bizim kimede. Bu MCM trassasında bu kameraların ne faydasını göre başladı. Şulay regional yollarda bizim 18 yol transport halakatı tirkeldi. Onlar neticesinde 6 kişi halak buldu. 18 kişi tan jarohatlari aldı. Turak punktlarda 8 yol transport vakiaları tirkeldi. Şunun 6'sı Aktanış'ta, birisi Poşya'da, Kamtat Yamal'da birisi. Neticede 1 kişi halak bulgan, 9 kişi tan jarohatlari olgan. Rayonda yol transport hareketlerinin zor ülüşün regional yollarga to'g'ri keladi. Onda 18 yol transport hareketi bulgan, neticede 6 kişi olgan. 18 kişi tan jarohatlari olgan. Uzman yollarla çalıştırganda rayon yollarında yol transport hareketlerinin sonu 5'ke, halak buluşlar sonu 6 kişiga artkan. Yaralılar sonu 1 kişiga kemiden. Әлеге avtomobil yollarında yol transport hareketlerinin bulduğuma maksatından gün sayın avariya участокларына yol hareketi kaidalarını bozun avtomat ravişte tirkov priborları koyular. Bizim rayonda o 2 hadi biz onu 3'üncüsünü sıradık. Ansın bulur deb ümitleneriz 3'üncüsü de. Yol transport faciaları yeş buла turgan orunlarga üsteme ravişte yol patrul hizmetleri ekipajı çıkarılar. Ayırım reysler uzdırılar. Yol transport hareketlerinin tüp sebepleri 19 şartta konkret hava tutturuşu şartlarında tişli tizlik rejimi kaidaların bozulma neticesi.
bizim 5 kişi halak buldu, 21 kişi tan jarohatlari oldu. 6 uçurak Jeuller gaybi bilen tirkeldi. Neticede 3 kişi halak buldu, 3 kişi tan jarohatlari oldu. 2 uçurak tik turgan transport çarasına kilip berүү arkasında 1 kişi halak buldu, hem 1 kişi tan jarohatlari oldu. Bir uçurak yol kesişinde bir-birine yol bermek kaidelari bozuğu neticesinde 1 kişi tan jarohati oldu. Hem bir uçurak yolun karşı yak polosasidan çıkuu neticesinde 1 kişi halak buldu. Azın ko'rsatib ketdik, bizim bir xotin qizimiz o'ldi. Bir uçurak tiyişli aralık kaidelerinin bozuğu neticesinde 3 kişi tan jarohatlari oldu. Maşina yurtuşu gaybi bilen Jeullerini berdirgen bir uçurak tirkeldi. Neticede 1 kişi tan jarohatlari oldu. Yol transport hareketlerinin kitirip çıkarışı tüp sebepler. 8 uçurak bizim isrik halde teknik şara bilen idare etip, yaki medisini tekşürü uzudan baş tartуу neticesinde bizim 3 kişi öldü, 6 kişi tan jarohatlari oldu. Jeullerinin turak punkttan şitte, tavlukning qarangı vaqtında maxsus yoqtılık qaytartuvchi elementlardan, bizani svetda возвращающий element deb ko'p so'raymiz. Huquq buzuğunun 6 uchrog'i tirkeldi. Neticede 3 kişi halak buldu, 3 kişi tan jarohatlari oldu. Avtotransport bilen yol yürü tanıklığına iyi bulmagan 2 uçrak tirkeldi. Olar neticesinde 1 kişi halak buldu, 2 kişi tan jarohatlari oldu. Biz haligi huquq buzularının barliq türleri boyunca da işini şartlı kuchaytdik. Tam şuna oңай dinamikaga ega bo'ldi. Üfidi hizmetkarları участок vakilleri bilen birlikte yol transport travmatizminin profilaktikalау maksatından gün sayın derlik türlü profilaktik şaralar, maxsus reydler o'tkazib turadilar. Atna sayın avariya iş bo'la turgan kunlarda mashina haydovchilaring yol hareketi qoidalarining to'pas buzuvlarına yol qo'yma maksatından barlig'i 42 tekshiruv yoki reyd o'tkazildi. Haligi şaralar barışında barlig'i 624 yol hareketi qoidalarining buzuv shartlaridan chek qo'yildi. 2019 yılının 22 aprelinde Eligine kuşatıp gittik. Aday Tuban Uryadı avtoyolunda Baz 14 avtomobili yurtuş ise 89 yılda Aktanış rayonundan aday yolunda yaşaşı şolunlara tüp umumi bilim biri mektebinde okutuşçu bulup işlevşi girajdan Tuban Uryadı yağından aday yoluna tabak hareket edip yol yürü kaidesinin bizim punktlarını bozup yol yürü ölüşüne transport çırasının urnaşığı kaidelerini bozup, tiyişli tizlik rejimini söylemenin içerisinde avtomobil bilen yol şeridine çıkıp eylenen. Neticede elgi girajdan ağır tan jarohatları alıp, yol transport hareketi urununda aşırı şehirden maşinası kelgençe vafat buldu. Tekşürü barışında bizim isrik ekenligi açıklandı, hem remin ilektirmegeni bilgi buldu. Şulay Ko'rsatgan edik bizning videoda 2019 yılının 10 mayında 20 saat 45 minutda Oqtanish rayoni Tuke Tatar Yamalı yolunun 3. kilometrinde avtomobil yurtuşu Oqtanish rayonunun Tuke oldu yaşaşı 66 yılda Enek Agro firması Tuke bölükçesi türlükçilik firması müdürü bulup işlevşi grajdanin Enek Agro firması qaramandagı devlet Lada Grant avtomobili bilen Tatar Yamalı yağından Tuka yoluna tabak hareket edip yol yürü kaidelerini bozup tiyişli tizlik rejimin söyleminin içerisinde avtomobil bilen yol şeridine çıkıp eylenen. Neticede 50 grajdan ağır tan jarohatları alıp yol transport hareketi urununa aşırı medisine yardımı maşinası kelgençe vafat buldu. Şulay bizning tekshiriw barışında bu kişinin isiri ham remin ilektirmegen açıklandı. Buna bu 2 kişi de bizim reminlerin hatta takkan bulsalar hakkında isen kalırlar şanslar var edi. İkisi de istekler. Sonlarını sağlar yani. İkisi de ciddi. Şebası sokotu, şebası ciddi. Evet. Bunlar istek giriş oturanlar. Çok giriş şeriler. Elgi fakt boyunca Enek Agro firması yetekçiligine qarata berkitmechildi administrativ javobgarlikka tortildilar. Şuna belli ravishda uyushma yetekchilarini mashina yurtuvchilarining reys oldindan tamomlangan so'ng meditsina tekshiruvlarini, transport choralarining texnik turishini tekshirib turuvni ham transport choralarini kontrolda turuvni ta'min etishga kerak. Oqtanish rayonidagi barliq предприятие ham uyushmalarining ish mashinalari bor. 2019 yılda liniyaga chiqarilganda 125 tekshiruv ishi olib borildi. Barlig'i 30, bu 18 yılda 21 edi. Vazifai ham yuridik zatlar açıklanıp administrativ shtrafga tortildi. Shularning 26'sı vazifai ham 4'si yuridik zatga.
Административ құқық бұзуның 12-31 біздің Техас Мотор ұзмау транспорт шарасын белгілі тәртіпке тіркемеген шарапта шулай Техас Мотор ұзмағанған яки түзік болмаған халде линияға шығарған үшін 20 шырақ ашықланды 18 жылда біздің 14-де алар ПМК-6 Агрофермәнәк, Эконом, Нур, Оқтаныш, АТХ, МУП. Административ құқық бұзуның 12-31 статьясы біздің исерек келеш, яки танықсыз автомобиль ерту танықсызынан башқа еру үшін 13 шырақ тіркелді. 18 жылда біздің жидейді ол там, алға, ПМК-6, әнәк, технологик техникум, Оқтаныш ауыл советі. Автобус сүйетушілерінің һәм башқа пассажирларының yol hareketli қағидаларын бұзуның 30 шырақ ашықланды. Біз видеодан қарап кеткенде 19 жылының 17 августында 11 сағат 30 минутта Оқтаныш районы Татар Ямал ауылының Ленин урамы 46 йорттан Татар Ямал ауылы юнәлішінде Татар Ямал ауылында яшаучы 68 жылғы рәсми рәвештә бір қайда эшләмәүче гражданин белгілі тәртиптә теркәлмәгән иш Юпитер 4 маркалы мотоцикл белән юл йөрү кагыйдәләрен бозды. Транспорт чарасының юл йөрү өлешенә урнашу кагыйдәсен бозып, тиешле тизлек режимын сайламау нәтиҗәсендә юл хәрәкәтенең каршы яктысына чыгып, мотоцикл белән суыкка барып төшә. Әлеге вакыйга нәтиҗәсендә ашыгыч машина ярдәме машинасы килгәнче урында вафат була. Тикшерү барышында әлеге гражданның юл йөрү хокук таныклыгы булмавы, мотошлемсез һәм исерек хәлдә булуы ачыкланды. Шушы очракларны булдырмау, кисәтү максатыннан авыл җирлекләре башлыкларына тиз арада эчке эшләр бүлегенә, ЮХИДИ бүлекчәсенә хәбәр итәргә һәм гражданнар җыеннарында аңлату эшләре булдырырга кирәк. Шуны әйтеп китәсе килә, бу урында безнең 6 ел элек авария булган була, автомобиль төшеп, бер кеше һәлак булган була. Бу безнең юл читенә махсус юл шиклеге, криврус, бәлким түбәндә бу куелган булса, бәлким түбәндәге һәлакәтнең аяныш нәтиҗәсе дә булмас иде. Гамәлдәге закон таләпләренә туры китереп, урам һәм юлларны карап тоту җирлек башлыкларына йөкләнә. Оқтаныш районының юл озынлыгы 930 км тәшкил итә. Аларның федераль юлда 38 км, региональ юл 370, башка юллар 445 км. Район үзәге юлы 77 км. Вазифаи һәм юридик затларга урам юл шелтәрен карап тотуда закон бозулар буенча барлыгы 50 күрсәтмә бирелде. 18 елда безнең күбрәк иде. 30 юл транспорт һәлакәтенең 13% юл торышы гаебе белән. 2 кеше һәлак булды, 6 кеше төрле дәрәҗәләрдә җәрәхәтләр алды. Бунда слайдта күрсәтелгән. Район буенча юл транспорт һәлакәтләрен китереп чыгаручы төп сәбәпләр безнең кышкы чорда юл торышының җитешсезлекләре, юл тамгасы булмау, юл өслеге дефектлары, юл билгеләренең тузган хәлдә булуы, кирәкле урыннарда юл билгеләренең тузуы. Административ хокук бозуның 12-34 статьясы буенча юллар төзегәндә, реконструкция, ремонт эшләрен алып барганда һәм аларны карап тотканда юл хәрәкәте иминлеге тәэмин итү таләпләрен үтәмәгән өчен вазифаи затларга карата административ хокук бозуларда 3 беркетмә төзелде. Бу безнең 18 елда 5 иде. Татавтодор, Оқтаныш ауыл советы, ООО Мосты, Республика Татарстан. 12 июль көнне 14 сағат 30 минутта Оқтаныш районы Оқтаныш ауылы җиңүнең 50 еллык урамының 35 үй янында Пущадан Оқтаныш авылы юнәлешендә хәрәкәт итеп, Куян авылында яшәүче 92 елгы гражданин ВАЗ-21 99 маркалы җиңел машина белән юл йөрү кагыйдәләренең 9.1, 9.10, 10.1 пунктларын бозып, юл йөрү өлешендә транспорт чарасының урнашу кагыйдәләрен бозып, тиешле тизлек режимын сайламау һәм алда баручы машина белән тиешле аралыкны сакламау нәтиҗәсендә Renault Logan машинасының бәрдереп авария урыныннан кача. Нәтиҗәдә 4 кеше шул исәптән 2011 елгы бала авыр тән җәрәхәтләре алып хастаханәгә озатыла.
Тикшерүү барышында әлеги гражданның халакат урынынан качуу һәм исерек хәлдә булуы ачыклана. 19 елның 12 айында ЮХИДИ бүлекчәсе һәм юл хәрәкәте иминлеге хезмәте көчләре тарафыннан масса күләм мәгълүмат чаралары өчен барлыгы юл хәрәкәте иминлегенә багышланган 100 материал әзерләнде. Шуларның күбесе Актаныш таңнары газетасы, радиода, телевидениедә. Унысы юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендә закондагы үзгәрешләр турында иде. Унысы Россия Федерациясының административ хукук бозуларының кодексының 20-23 статьясы буенча материаллар әзерләнде. Мәктәпләрдә 122, техникумда 10, мәктәпчә белем бирү учреждениеләрендә 77, шәхси транспорт үтүчеләр арасында АТП һәм оешмаларда безнең 50 вазифаи затлар әңгәмә үткәрелде. Белем бирү учреждениеләрендә балалар юл транспорт һәлакәтен профилактикалау максатына 85, агитация пропаганда чарасы оештырылды. Мәгариф хезмәткәрләре белән 15 киңәшмә үткәрелде. Балаларның махсус автокреслосыз йөрткән өчен барысыбызга безнең 99 хукук бозу очрагы күрсәтелде. Мәгариф бүлеге белән берлектә балалар учреждениеләре урнашкан урыннарда урам юл шелтәләрен тикшерү буенча 22 акт, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең автокласслар белән тәэмин итү мәсьәләсендә буенча 58 акт төзелде. ЮХИДИ көчләре тарафыннан юл хәрәкәтләре кагыйдәләрен бозучы 16 яшькә кадәрге 117 балага, 66-сы җәяүлегә, 50-се шуның велосипедчыга һәм 1-се мотоциклда йөрүчегә балаларга карата махсус карточкалар тутырылды. ПДИ хезмәткәрләре тарафыннан балалар белән юл хәрәкәте кагыйдәләре бозуның 43 очрагы күрсәтелде. Участок вәкилләре тарафыннан шундый 12 очрак теркәлде. Россия Федерациясының административ хукук бозулар кодексының 5-31 статьясы буенча бер юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы балик булмаган ата-анасына карата административ беркетмә төзелеп, җаваплылыкка тартылды. Узган ел балалар юл транспорт имгәнүләр нәтиҗәсе буенча безнең Актаныш районы да уңай сыйфатка ия булдык, чөнки 18 елда безнең шундый 4 ДТП бар иде. 19 елда без моны бергә генә калдырдык. Бу әлбәттә бөтен русча әйткәндә субъект профилактиканың эшләве нәтиҗәсе дип уйлыйм. Балалар катнашы белән юл транспорт фаҗигасы профилактикалау максатыннан атна сайын белем бирү учреждениеләрендә укучылар тарафыннан балаларның яктылык кайтаручы лимитларын куллануга юнәлдерелгән чаралар үткәрелә. 2019 елда район белем бирү учреждениеләрендә балаларга 900-га якын яктылык кайтаручы лимитлар өләшенде. Хөрмәтле киңәшмәдә катнашучылар, Актаныш муниципаль районы территориясендә аварияларны тоткарландыру максатыннан алдагы чорда түбәндәге юнәлешләр буенча үзара бәйләнешне көчәйтергә кирәк дип саныйм. Җирлек башлыкларына урам юлларының торышын тиешле закон таләпләренә туры китереп, үз вакытында карап утырга, аяныч хәлләрне булдырмау, кисәтү максатыннан юл кагыйдәләрен бозу очракларын тиз арада эчке эшләр бүлегенә хәбәр итәргә һәм гражданнар җыелышларында аңлату эшләре алып барырга. Уешма җитәкчеләренә, машина йөртүчеләрнең рейс алдыннан һәм аннан соң медицина тикшерүләрен, транспорт чараларын техник торышын тикшереп тору, транспорт чараларының контрольдә тоту, шулай ук эшчеләрне күз астында тотырга. Иҗтимагый оешмалар масса күләм мәгълүмат чаралары белән берлектә аварияларны профилактикалау буенча пропаганда эшен тәэмин итәргә. Белем бирү учреждениеләрендә балаларның юл транспорт имгәнүләрен профилактикалау буенча агитация пропаганда чараларын, балаларны йөрткәндә куркынычсызлык таләпләренең үтәүне контрольдә тотуны тәэмин итәргә. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча район комиссиясының эшен шулай ук дәвам итәргә. Юл транспорт фаҗигалары еш була торган урыннарны исәпкә алып, үз вакытында чаралар күреп, фаҗигаларны булдырмауны максат итеп куярга. Шулай әйтеп китәсе килә, менә һәрбер безнең смертельный случай булса да ТПда, шундый расширенное заседание уздырып, һәрберсен безнең бәйнә-бәйнә карап үтәргә дигән тәкъдим итәм. Шуның белән доклад тәмам. Ихтияры өчен рәхмәт, сораулар булса җавап бирәм. Безнең кайда места концентрации ДТП бармы дигән. Бер генә урын бар безнең, ул безнең Уразай тавы. Повороты.
İşte bir anı bu işe. Onun bu işe şerildi. O kabaratan anı öyle. Önemli. Şurada bir dönüyor var ya. Katakta var. Balayı dağın bizden yemin neticesinde kıymetlere de ilizlap koyuluk lanan deniyor. İli Evraşi Politseyski bizim faydalanırsan deniyor. Alarını Arada mikrofon ya hani ittirarsan. Ne gaya? ana bu işe bizden problemi de beklemeyiz. Bu kupur bizden tarayamalı avulda. Ana oylara kirap biz yaptığımız doğru. 30 yılda bir avulda şu dizerden de 5 yıllık mı 6 yıllık mı? Avul başlarını ya tutarsın sana. Saspetlerine misfadan bethar. Нашу энергию кульган нам ведь тоже до конца. Запросто мог полететь всем. Команда предприятия смотрит, команда медсестра подавала, тоже не машина даже кульгану. Он когда до конца давайте это надо, если мы полетели, ураз она насимик она я хаваркили. Оба испокана топранар битана. Именно что лучше работать. Хотя buradan da kalın. Alır bir ikinci zakon nasıl bilen sin cevaplayken o kupranın yeşil derece bulunma. Allah şu olaya geçsin. Daha prosta nigat atılacak. Seriyoz ne verir bu kadar? Eke zaman bu kadar. Şunu bilen beyli hıtlı bey versinin anlama şevkereyken her birimizden cevap vermiş. Seriyoz ne verirler onlar? Bu tarafa senin çalışta var doğrusundan biri. Evet. Şuna göre etesikile oğulculuklarında neler var. Kiligizde bizge komissiya bilen biz ana yüzübizde yürüp çıgalabız. Yanlardan biz kurmaganlar bolar mümkün. Siz bizden halk bilen kurasiz. Indi problemalar var. Ana nişe koyda toqtaldı şartları çalışanlar. Semit представление vergan zından ekan. Narsa nişe koyda. Yüzünün iştirak ettiği Aşağıdan sistema şuna tertip sağlanma diyor. Serip gidiyor. O vital. Paşam olur işe sağlıklı. İş bilen buldu. Bu üyünde bu da o maşinanın çok yaşlı bir ganindi bu. Elektrikler buldu ama yani seçilip gitti mi? İş bilen aşık gitti o maşinanın. Şuna göre etesikile, kurasız bitindi. Bu mektep boyuncaları etikliklerin mektepte okutuşu. Kurasız bitindi özümüzün kaygılarını. Biz bitindi premier yetekçilerden buluşunda. Kurasız tuktaptınız, tutmadınız, şolturatıp ettiniz. Kategori gıvırın bolsa da biz onu kaldırırız. Yarar pravasanlar işletip olsalar. Onu bir buldurup bulaydı minamasında. Şuna sizden yerden gidip kalabız. Birge işlemesek, onu jingip çıkıp bulmayın. Sizler cevaplı, bizler cevaplı. Bir özümüzden düşürmeyeyim, onu cevapladım. Şuna sizden yerden kütüp kalabız. Birge işlik. Bir kadar da bir şey öğrenitse. Bir şöyle. Vakansiyalar yok mu? Ne var? Vakansiya yok. Tam bir doğrusu gelir. Altı orada. Bir de kapla yapayım. Çileşenmeyim deyverler. Nasıl son mikrofondan? Hani değil. Çok ayrı değil. Altı kişi şu an bitin ne kadar kadar istiyorsun olsun. Bir şey insan teknikamızda kal. Umarım kişi. Yok, sinde gibi. İki oyun. Neyse, ozanlar kararını kitaplarmıyor. Öyle paplet dayanırız. Biz daha ne alalar mısın? Aparat. Yazdı tamam bu işe. Narasında тоже было. Bu şey aptanış marşrutlarına koyalım. Специально, что территориальные блага появишь. Hanım специально запросто президента сора мог битinde bizden. Dünyada pravda titnaşın bizden federal tрассу da bitinde. Biraz manu işi sürüne şunda yanda bizden. İşot ikolum şunda bitinde. Şey mesela. Evet faktiski bazı bizden yollarda kaldı. Bana göre ile alıp kopla bitiriş olmuyor. Ограничитель скорости bilen. Ana itası bitanda bulaşandasın. Ezrek bitinde. Bana göre bunu ulanım insan yaptayken. Her yoktur. Hayırlı günler, hayırlı günler. Bizning doktorimiz yerligindagi falokatida
Ürüşler Mısır'da problemalar yeterli. Problemalar yeterli. Anlasın. Aktanış başıma Fransızki şehre şaptı olunca devlet ulaşı kataya zaman. Neyse fiksir ötüyor. Dağaya Avtotransportдағы авариялар проблемасы соңғы yıllarda автомобиль транспортациясының арту, yol transport infrastrukturasының регламент талаптарына туры келмеуі, yol hareketinde katnaşçıların tuğan disiplinası өсіп келеші буынның практик күнделіктері болуы арқасында айрықша кескінләшті. Машиналар саны югары типмар белән артуы, район халкының көпчелек өлешендә юл хәрәкәтенә җәлеп итү белән бәйле рәвештә җирлектә юл хәрәкәте иминлеге анда катнашчыларның тормышын һәм сәламәтлеген саклау аеруча актуаль проблема булып тора. Торак пунктларда юл транспорт хәрәкәтенең сәгатьләре юл хакының тискәре йогынтысы, җәяүләр кичү урыннарын тиешенчә карап тотмау һәм төзекләндермәү, юл тамгаларының булмавы яки тозуы белән тагын да кискенләшә. 2019 елда Актаныш авыл җирлеге башкарма комитеты Ички эшләр бүлеге, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе Актаныш районы буенча бүлекчәсе шулай юл челтәре карап тоту җаваплы хуҗалык итүче субъектлар белән берлектә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә юлларның сакланышына юнәлдергән планны эш алып бара. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе Актаныш районы буенча бүлекчәсе тарафыннан Актаныш авыл урам юл челтәренең дәүләт стандартларына туры килү-килмәвен, гражданнарның иминлеген тәэмин итү, транспорт юл хәрәкәтенең булдырмау максатыннан контроль тикшерүләр үткәрелеп, кимчелекләр түзәтү өчен 2019 елдагы Актаныш авыл башкарма комитетына 12 күрсәтмә бирелде. Юхиди бүлекчәсе күрсәтмәләр нигезендә финанс мөмкинлекләр чыгып, Актаныш авылы урамнары юл билгеләрен урнаштырылды. Юл чокырлары ремонт ясалды, җыелулар, кичүләр һәм урам юллары юл тамгалары белән билгеләнде. Юл билгеләрен каплап торучы агач куакларын кисеп, сирәкләп аерым юл билгеләрен күчерү юл белән урамнар киселешендә урнашкан юл билгеләрен куру тәэмин ителде. Юл хәрәкәте иминлеге турында 1995 елның 10 декабрендә 196 номерлы федераль законның 12 статьясында Россия Федерация территориясендә юлларны ремонтлау һәм карап тоту юл хәрәкәте иминлеге тәэмин итәргә тиеш дип беркетелгән. Юллар торышының билгеләнгән техник регламентлары һәм башка норматив документларга туры килүен тәэмин итү бурычы автомобиль юлларын карап торучы затларга йөкләнә. Бүгенге көндә Актаныш авыл җирлеге территориясендә ел дәвамында юлларны карап тоту, юлларны тамгалау, гос таләпләргә туры китереп юл билгеләрен урнаштыру буенча Татарстанның Ашак акционер җәмгыяте ИТК, Актаныш юллары җаваплылыгы җәмгыяте Актаныш каты көнкүреш калдыклар полигон унитар предприятие хезмәт куялар. Ленин проспекты, Хади Токташ аэропорт 30 еллыгы Хәсән Заман механизаторлар көньяк Үзәк Дзержинский урамнарында таләп ителгән тизлекне саклау чокыр рәвешендәге атлама дефектлар бетерү өчен чокырлар ремонтланды. Аэропорт, Вамилов урамнары киселешен аэропорт урамында Актаныш Мөслим автомобиль юлының 1 километр кисешкән урында машина юлын кырыен түбәләп киткән өлеше бетерелде. Юл билгеләре алыштырылды һәм яңалары урнаштырылды. 34 дәнә алыштырылды. Актаныш авылы урамнарында 30 километрдан артык озынлыкта 150 мең сумлык горизонталь юл тамгасы яңартылды. 27 җәяүле кичүендә юл тамгалары яңартылды. Шуларның 25-е салкын пластик белән тамгаланды. Юл билгеләрен каплап торучы агач куаклар кисеп, сирәкләп аерым юл билгеләрен күчерү юлы белән Ленин һәм Тынычлык проспектында юл буенда урнашкан юл билгеләре күрү тәэмин ителде. Язгы көзге чорда шулай ук җәй айларында юлларны карап тоту буенча бордюрлар буяу, тузаннан һәм чираттан даими тарту, юл буйларында яшеллекне, үләннәрне чабу кебек эшләр башкарылды. Юлларны кышкы карап тоту буенча эш төрләреннән механикалаштырылган кар чистарту, автомобиль юлларын кар көтләренә чистарту, юл кыйларын кар имнән чистарту, карны кию һәм чыгару эшләнде. Бузлау капасы, реагентлар, тозлы ком кию, юл билгеләрен, тирәләрен, травмаларны, җыелулар юлларын һәм башка объектларны даими чистарту кирәк. Баян Давлетов үзәк җәлил колхоз урамнарында калганнарда ут лампалары алыштырылды. 80 дәнә светодиод лампалар урнаштырылды. Тысым елындагы светофорларга даими хезмәт күрсәтелә. Җирлек территориясендә яшәүче гражданның үзара салым акчасына Татарстан урамы, Акбарыс банк бинасына алып, Роспотребнадзор бинасына кадәр Ленин проспекты буенча 106 санлы күпфатирлы йорттан башлап Хади Токташ урамы киселешенә кадәр бер шапка җәелде.
Tatafta da kişiler hem teknik kişiler bilen unitsiyal yol hesabından Bayan Davletov uramı boyunca 860 metre uzunlukta yola yama asfalt düşerdi. Bilim Beru Üçelişkinler Mektepler Ballar Bakçası yanında kilometre jevler keşüğünde Tasım tırındağı 4 svetofor hem 28 jevli keşüğü yol bilgileri ulaştırıldı. Bulak balına selametlendirme göre ikinci sonuna Oktanış Orta Mektep Ballar icatına göre selatlı Ballar Şunkülükler Gimnaziya internat Umurzaya Teşke Ballar Bakçaları Uzak Stadyum bilen Şangı bazısı arasında vakit programları boyunca Lim prospekti boyunca birinci sonuna Oktanış Orta Mektep hem karşı yapılan jevler için bariyer kuyma kuruldu. Vakit programında 2 yaşanma yol tizligi ulaştırıldı, 6 yol bilgisi koyuldu. Birinci sonuna Oktanış Orta Mektebi hem Samur Uramı hem Lin prospekti kesilişindeki jevler kişiği yolu uçurup transport hem jevler için svetofor ulaştırıldı. Yol Hareketi İminligi Fondu akşamları hesabına 2030 yılda Sarık Süniyarıp Oyun Devleti kuramlarında taştırıcı avtomobil hem jevler yolun başına yürü ölçüsünde zamança ok cihazları radyo lampaları ulaştırıldı. Bizning endi problemalar ham ulaştırılan işler boyunca endi Jillikte transport çoralarining yıldan yıl ko'payib, tabiiy klimat şartlari qishki sezonda yo'llarga buzilishga qarshi yangiliklar bu iman kraska bilan sizilgan yo'l tomgalari tez yaroqsizlikka keltiradi. Yoz yetgan sayin shu problema bilan mang'aga erishadi. Davlat standartlarining talablari negizida 1 sm biyo qonundagi bo'lgan termoplastik yoki tolqin plastik bilan oqtanish uranli yo'llarni tomg'aloq materiali bilan birga 2 million so'mga beriladi. Garantiya srogi 3 yil. Yuqori ko'rsatmalarning ko'pchiligi 57-yilda uranlarga yo'l shartlarında ustupi darog'ga yo'l belgilarini o'rnashtiruv, eskilarini olishtiruv, yangi o'rnashtirilgan belgilarni yer o'ynab olishganlarni negizga o'tirtib to'g'rilab qo'yilib belgili tegishli buyuklikda o'rnashtiruvni talab etiladi. Yo'l belgilari qo'yilmagan o'rinlarda vodiylar uchun ronaldashi o'rinlarga aylanadi. Avariya situatsiyaga kelib turadi. Bu ishlarni boshqarib shu ustama finans ishlarni so'raydi. Yerlik sulushini yashayishdan betaraf bo'lmagan ovuldoshlar isim bilan jevlar, kishiylar yasalma tegishli o'rnashtiruv so'rab murojaatlar kiradi. Lenin prospektida 30 yilga Xoliy Toqtash uramli kesilishida tegishli yo'l belgilari o'rnashtirma jevli kishiy so'raylar. Xoliy Toqtash urami bo'yicha qo'yilgan maktabida jevli kishiy so'raylar. Davlat uramida Bayan Davletov uramida jevlar uchun trotuar bo'lmoqda ko'ngilni tirmoqda. Chunki tavlik elasida bu uramda eski mashina harakati kuzatiladi. Bu uramda bizning shu bolalar maktabga yurlar. Bu uramda trotuar bizni planlashtirma bu yilgi jeyilgan o'zaro salmoqchalarini da ko'zda tutiladi. Yuqori bilishmasi bo'yicha 2030 yilda kishi salomatligiga ziyon kelib turli tan jarohatlari bilan oqtanish o'rinlarida 6 yil transport harakati ishtirokida tirkalgan. Avariya uyushtirishlarda biz Lim prospektida 51 avariya, Vafitov 19, Uzak 10, Tatariston urami 7, Xoliy Toqtash urami 6, yo'l uramlari 5, To'qay uramida 4 eğitim terlikleri şu oranlarda bizning yo'l harakatlari bizning inkubi Lim prospektida 51 avariya ishtirokida tirkalgan. Vafitovda 19, Uzak uramda 10, Tataristonda 7, Xoliy Toqtashda 6, yo'l uramlarida 5, To'qayda 4 tirkalgan şu oranlarda bizning isishgan Şu orandayım. Правильно перекресток, да, еще боковой интервал, ну, пришли. Eylesin şuraya. Yayın oranını hesaplayalım. Yeter. Mesela da ille bir köpek oranmış. Atlantı'da bacalarından olmadan da yanlarından. Hayır. Yollarda teyişli şartlarını buldursak, maşinör kişiler çizgi rejimini dürüst soylaganda, jevler hem ısıp gülüşü yaş buğunda, yol kulturasını terbiyelegende, aktanış oğulçiliği, aktameli yollarında, avariyalarına, travmatizmle kimitirge, gazdığına ve yol hareketi iminliğine tetmin iterge mümkün diyen ümit bilen bugün çalışımını tamamlayayım. Bizden de şu problemi, şartlar, trotuarlar, bağlarga, naşı mektepke, ürünlerinde, dinle kullarayında, ilgiciyde de var bizden de problemalarının oldağı yıllarda kaliteli. İş yazılan bitmeye yapmamışlar beni. Yine terörist hesapşarız ayrı. Ha? Siz alırız mı? Yok, illecili oyun yani. Ondan, имейка форму тоже через перекресток, где-то перекресток отбил знак.
Zaten kim koyar değil. Olsaydı. Bakalım. Başan koyarız. Bunu şuradaki yasal var. Bu bizim programımıza kirip gitti. Biz koşattık. Başta uğramlarda halktan sonra tergel takimler boyunca analizler gibi Pikarni bizden Pikarni sakında bir kop kralında jüriler içinde yolun kişi Ja, Rafa prejivasini trettiš, neće polatiš. Našu kuljutan i kez vrja parapšel, se da je kupno znaži, ne bez mene šergatiš, neće da pojuru tebi, ne sa pojem avarin da pojem. Na radnom nošte ili перекресток, арени знаксın, перекресток kalda var bir tebi narayni. Benim anlamışlar sırmayın birinci retterlerine, hem bitirletiş. Burada da boyunca biz bazı verdik sana akşam yapabilirim. Освещение нам birleşe. Ile şu znaka koyalım mısın? Ile şey şu, birinci retterbet znak koyduğumuz terbiyetle geçmiyor. Kokların aramız başka istoşikten. Şiretten nişebet znak koyup şarkı işinde her birine перекресток. Tarafa bakın. Tanış boyunca yürüp yine getirir. Bana nişe znak gitmeyin. Nişasın mı kulağı. Kaysın koyan koyarız. Kaysın giden insan. Tingala поручение. olması da güzel. Bizim halktan kırık şu müracaatlar, Lenin Prospekt'te 20-30 yıllara Halit Aktaş'ın kesilişte tiyişli yol belgesi Nasırıylarında Halit Aktaş boyunca kaynar etmek, bayan devlet kuramda jeviller, çünkü elektoratörler bulmamız İbiz'in Pensiyon Fond'unun ardında invalidlerle toptav znagı bize Bunların biz oturup paralız niye yazatlarız. No, birinci şu olsa ikensin ne? Şimdi de yanlış diye başladım. Yanlış derim aklını biz. Son bitiririz. Yanlış derim aklını may başına, başına, mayna olmuşuna bitirge değil. Uzman yıllar olduğunu. Şimdi yanlış yani Ağustos'ta yanlış derim aklını yapamayın. Şuna biz koyak. Bay sorunlarına dedip yanlış değiliz. Bu sözleri oranların şüphene tetrafan sıkılan bir oranlardan. Yok, yüzünü yapamayız mı? Yüzünü de. Yüzünü bitken bizim oran polisi. Öyle şakır olanlar bizim polisi bit. Şöyle maniler var. Ne olanı kadar parap torre. Birinci mayla olmasa da 15 için mayla biz yanlış değil mutlarını bitireceğiz bir şeydi var. Ne onu yıkan kalkını. İski alır gayı. Otlar ve işe nişe ot gitmeye yaptan işte. Bizim kadar şuklap şaptı %75 iktidar Mart'la payta bizden zamanlardaydı. Bana şey sevdim zaten. İktidar yok mu Mart'la payta? Bataya kalksamina paytayım. Programına gidin payta. Bizden bir tane soragan ot. Bizim kuramlar biz alar boyunca ilgili işler barabız. Kadar kuramlarını formüle ettik. Bu şey bilen birlikte İngilizce'den İlişkide uğramlar hoca kadar tüzükle anda kadar 2-3 kişi yaşayıp başlasa da biz hoca bu uğramlara oltunmak tepkimle üzerinde bir şey koyduk. Yok, bana ankes neden bir alıştırasın mısın? Kıyısı üzerine programımız niyetinde bakanlarına alıştırgan şurapta alıştırıp koyar bu planla. Ya bana şunun bu işe aşağıda var yapamayım. Şenli misin? Ama kilosu buldum ki işte onlara fayda Nişlikamski'den programı boyunca indi bu lampalar şunu fayda nasıl alıştırırlar şart. Başan. Ola tüp buna eğitemezdi. Marat Mürasiliş biraz kilosu buldu. Bundan bir iş yaparlar mısın da? İş yaparlar. Sağ ol. Gerek. Bu hanım biraz kilosu buldu. Şunu tügal buna eğitemezdi. Başan eğitemezdi. Emin o boyunca müracaatlar çok alıştırmak zorunda. Kesinlikle iş yaparlar değil mi? Babam kızınca bu var. İhtiyaç yaparız da hani bu işe de gerek olmaz mı sen? Hep soru işe de yeter. Kesin aynen. Ama yaş bitiriyor. Anlatın. Yolları yanlış derim. Kızlar aktanış bu işe. Bakın sonunda da biter mi? Ben hepimizin aktanışta yollar yoluyum. Biz başlayıp iş kışı yaşayan olmadan asfalt sulu bitiririz. Bu aktanışın sentral nevramından başka en zor problemi. Hatta kilesi kadar 7-3 milyon su para olan yollar tızmış. Aktanışka anın kamayın 20 milyon bulaydı. 15 milyon tıkından. Öyle 33 milyonu şivanış yani 15 milyon. Şuna göre mutlaka başka özel bir de para şakır. Şuna göre kola aktanışın oranlarını asfaltla alanı teşhir dereceye getirir. Şuna göre anı ve inşallah biz
müracaat etmesek, tizgine halde travmasılatı olur. İlham şuna göre yani, senin bilen senin ananı tutturmasan, bizga tutturmasan, birinci mektep qaraybet buldansın, balalarını kıtıra gerek reyde, üretire gerek, şu kişinin yaşı yanlıştan çıkarıya raykan anlatıra gerek. Onda bizden hastayın ki vaprası gelip bastı, balmayın birinci mektep qaraybet olmayın. Birsin etsen birisi kelip çıkar, birsin izletsen birisi kelip çıkar. Vapraslarını hastayın ki vapraslarını da biz tем более duvar programması kırıp hitap etmezden bir yok уже. Olanı biz bir qara gerek kvartallarda koydan isteyen kalar yasayız. İnni zor problemi bulup qala kila olbizden. Naşularını da biz hesaplar bitirge tiyif. Hemine bolalar bakşaları boyunca tağında qarab çıkar. İkinci mektepte bizden problema yok. Şulayca gimnaziyanı kadar bizden işley. Bunda da bizden problemi yok. Bolalar bakşalarını qarab çıkar. Tağına da ben yeterliyiz. Aktırak adam olsun. Agranşiniyalarını da iyi olur. Oktadan megayit attırgan insanlarına da koyup çıkarak gerek. Bundan şeret barı bağlar yaşarı yitirgan eyler. Oranlarına bize qarak gerek. Hatta siz mena aşçarlar istediğinden deydi. Domeskat varsısa kırından. Domeskat varsısadan çıkan balalar için deyip iti bulanlar tarafını rakatlayıp duvaranda ele bakakta top gidi. Balalar icrat üzerine top bala eri bizim ikinci mektepten balaları da şundan şu an kadar. Uyla bitiririz var mı şey hamsi? Açtıklardan için inisiyatif ayı. Qarak gerek. Onlar kaklar rakatlaydı var ki o biterler. İnkip bala şunda eri bizim. Tılsım kandan. Mırzaya kırıldı. Açılan qarab şığılmaya yıkanıyorum. Ne kadar mektebli balan oturduk bittik yerine magazin. Ne şunun kırıklı olması. Kırıklı. Siz bana qarab şığılar. Qarab şığılar bir kavatı. İyi bana birinci mektep benim bir korkunuş neyin? Evet buldu bitinden. Ne şunun kırıklı yasa bitirip koyuyor. Balalar jirgen uçatıklarını yasa bitirip koyuyor. Ondan sonra ne? Освещение o vakitlarda biz освещение koyarak gelelim. Tüm paran oranlar bizden alır. Onu yasa bitirerek gerek biz avullara koyup bitirdik. Vakiti Kur'an'da bizden oragalı bizim освещение, normal освещение koyulma gibi yaptan aktanışın o освещениесinde biz alıştırgat iş olan orayet biz İngilizce savaştayız. İngilizce'ye yaşatıran yanayvat oldu bitimiz. Şunun gibi kayda bizden biz yasa bitirip koyup diye kadar tutaştırdık. Saçlarına çıkamamızın, şuna kadar da böyle taşları koyup sen, anda da zor kısıları yaramıyoruz. Anda karanlığımızın, sonda da jeriler yoldan da biz oturup trotuarda yasalı bitmeni, baratırgan jeriler, uzak direvlerinden, ne otuşlar bizim atlasından olan kadar. Ney? İlhan sözlerine turu, buna olanı karadırıp yasalısı. Buna onun poligisi, kimlerce girmeden her seçteydi, kimlerce girme bir yapaysı kalır. Bunun qaysı senin de bir fontlar var, bizim de öyle fontlar var. Bilmem şolay bir hatta paranız bir kadar qaysın kırtık ola, fond bize pası siyasat, qaysın da öyle font aşağı kırtık ola. Qaysın indi özümüzün neslinde çok akşasını işleyimiz. Ney? Hatta ki rahat zakonga kırıp gitse şolay olabilir. Mesela znak koyulma, avariya buldu, kimler helak oldu. Kim znak koyarlar işte ilham seni soruyu teşekkür. Şun kuzuktan qara qarşı yok. Ne? Kurtturası bir. Indi zaman iken. Naşit. İşli derecede onun kullanılmasından ötebetilmeli. Yıpırmışın İsrail kullanılması. En popüler statya etimdir. Kim narsasını cevap verir şunu tutarlar bunu kadar. Şolay ulaş. En birinci şiratla ve yazdaklarını koyup çağırarak gerekir. Yani otururuz. Жерlikler boyunca analizlerinde en көп tutulgan iş kişiler bizden atlanır yerlerinde 52. Şolay yok Tatyamal'da Tatsoğuk hem Koraza yerliklerinde 8'er. Tatyamal'da 6 kişi. Tatyamal'da şolay bir ölüm bilen bulga şimdi. Başak kişiler. Şu yerlikte yerlerimizden Valid Damir Kulesviş'le. Hayırlı gün, İngilizce abi. Jürüşte katılışçılar. Bugün günde oğul uğramları asfaltın bulmasa da kötətilgen taşlı kum jeygen yollar. Oğul bilen oğul arası yeni kökten asfalt düşergen. Hocalık sayın diyerlik, jingil maşina, traktor, motosikillar köp. Bizning yerliktegine isepte turgan %3 jingil maşina, iş yük maşinası. Senin sayılar mı o? O kapıyı falan dedin sen.
тизгелеширге туру келди да эми Теге basın maşinalarının koleksiyasını koygansın şartlarına bilmekten bir avuz sokuyasa da mükemmel yani. Da, ne araysa. Елена трактор 2 мотоцикл бар. Есептеп коюлган мотоциклдар, мотоциклдан өзгөртүп, кыш күнү спорттон жүрүү үчүн жасалган мототехника бик көп. Өздөрү жасаган бул техниканын көбүсү ялында гана жүрүп деген фикир менен иштенген. Алардын тизгине топтор үчүн койгон турмузлары да болмой, жоктуктук сигналдар берүү жайылмаларын эйтесе да жок. Эбит алар барса да авыл ичинде элек. Жай күнлөрүндө 13-14 жаштык малайлар әтияни алып берген скутер, мопеддерде, велосипеддерде желдирте. Бүгүнкү күндө авыл урамдарында автотранспорт токтоп турмай. Юл харакети курган сызыгы боюнча жергиликтен нәрсе иштенесиң. Эң биринчи чиратта юлларын түзүк тутуу. Чүнки түзүк кылган юллар эң көп юлларда эң көп халакеттер барып келет. Ушул 2 жылда гана 4 километрге якын урам юллар көтөртүлүп, ташлыкым жайылды. Урам юлларын ар дайым грейдер менен кигизеп турабыз. Кыш күнү КФХ Ахметов ярдәме белән урамнарны кардан чистартып турабыз. Безнең авылларның зур проблемаларының берсе булып, урамнарның яктыртылмавы тора иде. Шуңа күрә җирлектә 30 нуктада электр яктырткычлары куелды. Өстәвенә тротуарлар булмавы сәбәпле халык нәкъ менә шул авыл буйлап вакыт урамнан башка күчеп асфальтланган яки тигез тапталган груз юллардан үрелү үстен күрә. Шуны исәптәп тора кирәк. Нигездә авыл халкы кара һәм кара киемдәге яктылык кайтаргыч элементларының булмаган кием кия. Алар якын бут фарлары янында кинәк пайда булган кара шәүләләргә әверелә. Бу бигрәк тә күзен караңгы яңгырлы кичләрдә һәм төннәрдә куркыныч. Шунлыктан җирлектәге почта элемтәсендә яктылык кайтартучы беләзек тасма сату оештырылган. Авыл ичендә юл билгеләре җитми. Бу 2020 елда үзара салынган юл билгеләре куябыз. Юл билгеләре үз урынында булу хәрәкәтләрен булдырмауда зур роль уйный. Шулай ук Буазкүл авылына кергән елда ясалма тигезсезлек ясап куелса бик яхшы булыр иде. Юлның ул өлешендә юл киселеше, перекресток дип аталган. Перекресток күренми. Юл аркылы балалар чыгып йөри, җәй көннәрендә көтү куыла. Мәктәптә балалар арасында укытучылар аңлату эшләре алып баралар. Мохтарова Әлфия балалар белән юл куркынычсызлыгы дигән темага төрле күңелле чаралар үткәрә. Балаларга юлда үз-үзләрен тоту һәм йөрү кагыйдәләрен өйрәтеп искәртеп торырга кирәк. Авыл ичендә генә түгел, яланда йөргән ясалма транспорт җитүчеләренә кисәтүләр ясыйбыз. Балалар мопед скутерлар белән туктатылып, ата-анасына барабыз. Алар үз чиратында үзебез янында гына, күз алдында гына йөртәбез диләр дә 2-3 көннән тагын оныталар. Клубта халык җыеннарында чыгышлар вакытында бу турыда искәртергә тырышабыз. Дәүләт техник тикшерү инспекциясе җитәкчесе Хәкимов Юнус абый ЮХДИ хезмәткәрләре җирлеккә килеп, һәр даим тикшереп торалар. Иң аянычы исерек хәлдә руль артына утырышлар бар. Кызганычка каршы, мондый сәяхәтнең азагы күз яшьләре сынган язмышлар белән тәмамлана. Шундый хәлдә узган елның август айында җирлектә 51 яшьлек Ират мотоцикл белән идарә итә алмыйча авыл ичендәге буага төшеп вафат булды. Буаның ике яклап җирлек мөмкинлекләреннән чыгып эшләнгән күпер коймасы бар, ләкин ул стандартларга туры килми. Аның урынына һәр яклап 100 метр крен брус кирәк була. Ләкин җирлекнең аны урнаштырырга пока мөмкинлеге юк. Ел буена җирлектә 6 кеше алкоголь кулланучысында машина йөртүкләреннән мәхрүм калдылар. Безнең җирлек Агыйдел елгасы ярына урнашканлыктан ел әйләнәсе авылдан балычылар үтелми. Алар машиналарына прицеп белән көймә катерларын тагып киләләр. Шулар исәбенә җирлектә транспорт саны тагы да артып китә. Үзебезнең тормышны техник транспорттан башка күз алдына китереп тә булмый. Юлларда йөргәндә юл йөрү кагыйдәләрен онытмыйча, аларны бозмыйча йөрсәк иде. Юлда игътибарлы булырга, бер-беребезгә хөрмәт белән карарга чакырам. Барыбызга да имен юллар теләр идем. Чыгышым тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Şundan bulanın işletir. Senin yolayım. Şundan işletir. Olsun, buaga kırgan üçünde çıkayım. Onunla kaşığa olsaydı olaylar, ara ödeniyorlar. Moşbet kırık bir olmazsa başka türlü neyinde koyup bulatırgan. Eğer de neyken kaçol yağına ankata tırvası bağıp üstünden ne koyup çıkapsın. Andı böyle aklına para almış bulatırgandıranda. Bu
Bulsana şu ülkede turba kalıp, üstünden turba bilen var edip koyulan agrajiyisi var ya. Hayır. Kaytar başını da şöyle devam ediyor. Devam ettirdik. Hava 8 günler olsun şebelekte. Olsun. 8 gündedir. Olsun dedik de babanlara bütün ne kadar. İşisin tüger bilemeydi var. İkisi İşler için her bir şeyler az var piyasamaya. Az var piyasası. Aslında neyim var mı? Kilem şöyle de betirgen var. İtesin kimi kilem şöyle de var mı? Baksana. Şöyle itesin. Yamalda çeşitlemeyen de balık satır, balık satır. Hep saka kırıp. Şöyle üstünler baydır değil mi? Şimdi kasır aşıda yapıyordum. o sarayda var ya da ne bileyim. Kuma taşlandı, firmaya taşındı. Aptırap, gacıcanı karıp, kuş koyar gacıyla atır mısın? Meclis yamanlar alınmıştı. Böyle şunda birisi kuş koyup dedi. Batıyla tıraplar ya taşındı. Marinden de. Namesinden de bir kuvayı yoktur. Senden de bir kuvayı yoktur da böyle. Anlayı cildik tipine karığı yaramayın da. Avrat kızarına 10 yakka inantırgat yaşıkşı. Kilovarın evet, kararında şu başalarına akşasın diye bağlı bir işler gerek. Bizden Yamal halkına Allah'ın ziyanı kilmezse getirip şunu işlettirerek gerek. Mantıklı babam bu işler bitirerek gerek. Bilen kıyasın mı? Tahmin edip olmaz. Zaklar ciddi mi sandasın? Zaklar istiyorsun var mı? Anlam itaatleri pristende var atılan yolunu da bir yıl ben neyse öyle digan enti olmuşsun. Şivan şepa kreti digan enti olmuşsun. Ama ama en pristende var atılan yolunu şivan şepa kreti veren bir yaşlık olay var andak şiiriydi. Udallarına dokup yeterli olmaz. Ana damer de ve işler bitireyip olsun. O var bu zamanda. Mutlar ve işe o makalasının halitlersin. Tamam bir gün güç şey yapıysan. Ana şu camalığa baratılan yoluna etkeni şeybe yekişelim mi evilimizden? Ana şu neyden başlap? Bölekten okulmasa da boğaz kılmalı. Boğaz kıldan başlap. Barboşka kadlı, Kristin'de kadlı. Ana koyu tıktıra gerek. Hem yavşan. Bitirizden, buna yazıktan. Kapaslı yaşasıklar gitman. Bada da aşağıma rapat. Para kira mı? Ana şlara gerek. Kurası da red bağladığını ana nakşonu kavru. Olgat yaşanında bir yasak verilmiş. Karanlık şak, kırgat işte bu. Böyle biz de benzini o şasakta olmasından da bir kuvvet batırayar ama. Davay bu bir şeyler bilen anlatsın, ana şodur seytansin. Fakat siz de varıp buralarına sıkıntırız. Spis teknik alanı. Lan mitol dokumentani olgat iş olan. Buraları olgat işinde. Öyle da savan olgat işte buralar. Odasına da gittiler vitinde kitesi bağlıyla. Yılda gittiler vitinde hatta. Otmanlar gitti o. Tabi telefonla şu an kadar ne? Ders koyulansın. Senin çalıştığına o. Jinol yerlerde o jinol şahslıkta o okuduktan kararında. Мәгариф оешмаларында балаларның юл транспорт иминлеген профилактикалау эше турында мәгълүмат. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында юл хәрәкәте иминлеге тынычлыгы буенча балалар белән башкарылган эшләр. Юлларда үз-үзеңне тотышны өйрәтүне балаларда иртә балачактан ук башларга кирәк. Буда һәм җәмәгать урыннарында үз-үзеңне тотуның катгый кагыйдәләрен һәм нормаларын белү, авыр хәлдән чыга белү күнекмәләре формалаштыру. Балаларны төрле катлаулы, кайчагында куркыныч, экстремаль юл ситуацияләре белән очрашуга җайлаштыру. Юл хәрәкәтендә белемле һәм тәртипле яшь катнашучыларны тәрбияләргә мөмкинлек бирәчәк. Балаларда мондый күнекмәләр тәрбияләү мәктәпкәчә учреждениенең иң мөһим бурычларының берсе. Коляска вакытында ук бала юл хәрәкәтенең пассив катнашучысы булып тора, ә йөри башлауга бала юл хәрәкәтенең актив катнашучысына әверелә. Илебездә техника үсеше белән бергә бөтен дөньядагы кебек юл транспорт хәрәкәтләре саны да арта. Балалар еш кына автомобиль яки башка транспорт чарасы китергән куркынычны аңламый. Шуңа күрә балалар бакчасыннан мәктәпкә күчкәнче ул якын тирә мөхиттә җиңел ориентасын, юл ситуацияләрен карап, дөрес бәяләй белсен. Бу ситуацияләрдә үз-үзеңне тоту күнекмәләренә ия булсын өчен баланы тәрбияләү һәм өйрәтүне дөрес оештырырга кирәк. Мәктәпкәчә белем оешмаларының максаты мәктәпкәчә яшьтәге балаларда, урамнарда һәм юлларда үз-үзеңне
тутырылгы күнөмаларын формалаштыруу, бурычлары балаларны юлда өз-өзүнө тутуу кагыйделерине үйрөтүү үчүн шартлар тудуруу, балаларны юл жүрүү кагыйделери менен тааныштыруу һәм аларны күндөлүк турмушта өтөргө үйрөтүү. Білім беру учреждениесінде юл транспорт имгәнүләрен профилактикалау мақсатында тәрбия білім беру процесінің нәтижелерін арттыру. Юхиди хезмәткәрләре, педагоглар, ата-аналар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән хезмәттәшлекне, иҗатны һәм уртак эшчәнлекне үстерү. Балалар бакчасының һәр яшь төркемендә ата-аналар өчен мәгълүмат һәм балалар яшьләре күргәзмәсе белән куркынычсызлык почмагы оештырылган. Тәрбияче җитәкчелегендә балалар һәм ата-аналар сюжетлы рольле уеннар өчен кәгазьдән, табигый ташландык материалдан атрибутлар ясыйлар. Балалар бакчаларында балаларны юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү буенча кабинетлар булдырылды. Кабинетта балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча шактый материаллар тупланган. Китаплар, рәсемнәр, плакатлар, ата-аналар өчен лекциялар, дәрес планнары, атрибутлар һәм башкалар. 6-нчы номерлы катнаш төрдәге кайынкай балалар бакчасында махсус автомайданчык бар. Анда берничә төрле юл чаклары, транспорт чаралары ярдәмендә балалар шөгыльләрдә һәм уеннар вакытында юл билгеләре һәм кагыйдәләре белән танышалар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнү буенча эш ата-аналар белән дә тыгыз элемтәдә алып барыла. Балалар бакчаларында юл йөрү кагыйдәләре турында ата-аналарга балалар автомобильдә төп пассажир һәм башка тематик стендлар рәсмиләштерелә. Ата-аналар җыелышында Юхиди хезмәткәрләре чакырыла. Балалар бакчасы педагогик коллективының Юхиди хезмәткәрләренең һәм ата-аналарының уртак эше һичшиксез балаларның юл транспорт имгәнләрен кисәтү эшендә уңай нәтиҗә бирә. План буенча балалар бакчаларында юл хәрәкәте иминлеге бу Ершалы шәһәр территориаль идарәсенең Актаныш районы профилактика бүлеге җитәкчесе Фазлыева катнашында чаралар үткәрелә. Балалар белән мавыктыргыч уеннар, ярышлар, очрашулар, балалар өчен юл транспорт имгәнләрен профилактикалау буенча экскурсиялар үткәрелә. Шара барышында юл билгеләре, светофор, велосипедлар, машиналар, җәяүләр, кичүе, урам шартлары кулланыла. Һәр чарадан соң районның профилактика бүлеге җитәкчесе районда һәм республикада балалар катнашындагы юл хәрәкәте фаҗигаларын тулы анализлый. Яктылыкны чагылдыручы элементлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтү өчен тематик китаплар, дидактик материаллар һәм велосипед кебек кыйммәтле бүләкләр таратыла. Ел сайын мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре арасында яшь ут республика смотр конкурсы уздырыла. Район этабында җиңүче булганнар республика этабында да уңышлы чыгыш ясыйлар. Шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балаларны юлларда куркынычсызлык күнекмәләренә өйрәтү максатыннан куркынычсызлык буенча белемнәр шкатулкасы конкурсы үткәрелә. 3 призлы урын яулаучыга призлы һәм дипломнар тапшырылды. Калган катнашучылар рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Белем бирү учреждениеләрендә балалар юл транспорт иминлеген профилактикалау буенча эшләнгән эшләр. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә башланган юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау эше мәктәпләрдә дәвам итә. Районның 30 белем бирү учреждениесендә 4-сендә юл хәрәкәте иминлеге кабинеты, калганнарында юл йөрү кагыйдәләре почмаклары бар. Барлык белем бирү учреждениеләрендә 239 укучыны үз эченә алган юл хәрәкәте иминлеге юит отрядлары эшли. Алар укучылар арасында юл хәрәкәте иминлеген пропагандалаучылар. 2018-2019 уку елының эш планы нигезендә балалар арасында юл транспорт имгәнләрен булдырмау максатыннан күп кенә чаралар үткәрелде. Уку елы башында яшь җәяүле беренче сыйныф укучысына мәктәпкә куркынычсыз юлдан килергә ярдәм ит акцияләре, юит отрядлары белән берлектә җәяүле яраттан күрен, сак булыгыз җәяүле, балаларга автокресло, профилактик акцияләре, игътибар балалар айлыгы, балалар күзлегеннән куркынычсыз юл, сау булыгыз юлларда рәсемнәр һәм плакатлар конкурслары, юл йөрү кагыйдәләрен гаилә белән куркынычсызлык әлифбасы, күңелле светофор викториналары, беренче сыйныф укучыларын җәяүләр сафына кабул итү һәм башкалар, педагог оештыручылар, сыйныф җитәкчеләре, тормыш иминлеге нигезләре укытучылары тарафыннан автодик программалар эшләнә. 2019 елның 22 майында куркынычсыз тәгәрмәч 2019 яшь юл хәрәкәте инспекторларының район конкурс ярышы булып узды. Анда 24 юит командасы катнашты. Программа команда һәм шәхси зачетта ярышларның төрен юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедта фигуралы йөрү һәм иҗади конкурслар үз эченә алды.
Konkursta жеңүүчүлөр кыймматтуу бүлөктөргө һәм Дзержинец республика һәм Yol итүү сәламәтлендирүү лагеринде өтөргөн путевкалар уллар. Быйыл беренче тапкыр 16-18 яшьлек егетләр һәм кызлар яшь машина йөртүче 2019 бәйгесендә катнашып, яхшы гына нәтиҗәләр күрсәттеләр. Белем бирү учреждениеләрендә ЮХИ һәм юл хәрәкәт иминлеге профилактика бүлеге хезмәткәрләре белән даими рәвештә очрашлар үткәрелә. Балаларның юл иминлеген профилактика буенча агитация пропаганда чаралары, әңгәмәләр һәм лекциялар, ата-аналар җыелышларында һәм педагогик киңәшмәләрендә чыгышлар. Яшьшалы шәһәрнең Калейдоскоп театры тарафыннан 3 тамаша эшләтелде. Юл транспорт һәлакәтендә һәлак булышларны искә алу атналыгында Актанышның 1-нче урта мәктәбенең юл хәрәкәт иминлеге отряды рейдлар уздырды. Шул ук атналык кысаларында Күҗәгә һәм төп гомуми белем бирү мәктәбендә балаларга автокресло дигән чара үткәрелде. 2 күп балалы гаиләгә автокресло тапшырылды. Тату сыйныфлары ата-аналар комитетлары конкурслары кысаларында Актанышның 1-нче урта мәктәбенең 6-нчы сыйныфының ата-аналар комитеты социаль проблемалар номинациясендә үз куллары белән велопарк проект белән җиңү яулады. Шул проект белән сыйныф укучылары минем инициатива республика конкурс финалистлары булдылар. 2019 елда Актаныш профилактика бүлегенең приз фонды безнең 217,803 сум тәшкил итә. Шул исәптән 900 дәнәдән артык яктыручы элементлар, боялыклар, элмә такталар, значоклар безнең таратылган мәктәпләргә. Моннан тыш мәктәпләргә һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә даими рәвештә юл хәрәкәте иминлеге буенча тематик әдәбият эшләтмәләре белән методик ярдәм күрсәтелә. Шуны да өстәп үтәргә кирәк, Татарстан Республикасы Хөкүмәт комиссиясенең 2018 елның 22 мартындагы 1 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына гомуми белем бирү оешмалары укучыларының яктылык кайтаручы элементлар белән тәэмин ителешенә квартал саен мониторинг ясарга, көндәлек эшчәнлек кысаларында мәктәпләрдә яктылык кайтаручы элементларны йөртүгә, контрольне көчәйтергә, ата-аналар белән юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән чаралар комплексы турында мәгълүмати аңлату эшләрен алып барырга кушылды. Әлеге таләпләрне үтәмәгән өчен юл хәрәкәтендә катнашучы өлкәннәр 500 сум күләмендә административ штрафка тартылар. Хокук бузучы балаларга тукта синең тормышың куркыныч астында, исем астында карточка бирелә. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу турындагы мәгълүмат мәктәпкә җибәрелә. Балаларның ата-аналарына безнең 500 сум күләмендә штрафка тартылачаклар ата-аналар. Белем бирү учреждениеләрендә балалар юл транспорт фаҗигаларын кисәтүшен яхшырту, бәлә булмаган балалар катнашында аварияләрне киметү максатыннан 2019-2020 ел уку елында түбәндәге мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Тормыш иминлеге нигезләре, башлангыч сыйныф укучыларының, сыйныф җитәкчеләренең, тәрбиячеләрнең, педагог оештыручыларның квалификациясын күтәрү, белем бирү учреждениеләренең эш планнарында юл хәрәкәте иминлеге көнен билгеләү, квартал саен тәрбия эше буенча директорлар, урынбасарларының һәм тим укучыларының әлеге тематика проблемалары буенча ЮХИ бүлеге хезмәткәрләре катнашында киңәшмәләрен үткәрелгән. Ярты елга бер тапкыр ата-аналарның юлларда балалар куркынычсызлыгы өчен җаваплылыгы турында дигән темага ата-аналар җыелышын үткәрелгән. Хөрмәтле катнашучылар, көн саен соңгы дәрестә яки мәктәптән чыкканчы балаларны урамга затканда, өйдән чыгарып җибәргәндә юлларда аеруча игътибар һәм саклык турында истәренә төшерергә кирәк. Балалар юл транспорт иминлеген профилактикага юнәлтелгән чараларны үткәргәндә активрак катнашырга, үсеп килүче буынның иминлегенә битараф булмаслык иде һәм инде барыбызга да имин юллар. Тамам. Соңгы Benim bir soru var. Ayet var. Etkileyin ve Şalman Arap Mektebi boyunca Nişik bulu sanıyorsun. Nişik de işte işken bu o işirik kişi işken kirgen mi? Razor oldu mu yok mu? Değil kredi var mı? Yok, ana işik kirgen mi? Ha bu koyan bu bütün mektepten kaydık vargan. Yine. Elinden kan basımı kütlerinde şonkratırlarda kaydık gitti. No. Bu günde biz işledik. No, bu mektepten gitken bütün işirik kiliş. Zor olur. Mektepke işirik kiliş bilgen soru. Yok, indi işke. Koyda işken. Вот 30 minutda ol uza olana qaytib jitken o'zi. U bütün mektepten gitken. He, onu tekşirgen eginde, soğuk suğa kirişi kanıydı o. Baya? Soğuk suğa.
Ол Душанбе кім болған? Душанбе. Ну, не, суға кіріп шыққан дейділер. Ауылда ішмеген аңсы тұршына дейділер. Не фәнне оқытады? Английский да оқытайды. Бұл, значит, сағат 10-да соқсуға кіріп ішерлік болға шол ішме ермеген еді, ұшы да бұнлараңыз. Ішкен еді. Ектен бұнда ішерлік болға шол ішме тұрған күшін болды. Шуға кіріп ол сіздің да ғайбаңыз. Аңды күшіні мәктәптә тұтуғыдан бұдан үштен ауыз. Дұрыс бере сұрауын, мұнан кейін оқытушы күші оқиын болады. Отырығыз. Әйен. Мынау үстінесінің сөзін қуатынады. Біздің әрбір мектептен, әрбір балалар учреждениесында карта безопасности движения школьников деген стендерленіп тұрады. Жоқшы мектебі бойынша айтасыз кейде, онда біздің 26 жол знагы тұруға дейіш. Бұл бетінде көрсетілген пән 2 лежащий полицейский тұруға дейіш. Онда бұл мүмкінде 2 знак тұрады. Онда сіздің айту бойынша қайынды? Лежащий полицейский қайда тұруға дейіш? Біздің Тоған Нұқыл жолынан сенің деген, һәм Йома ұрамынан Кіман, Рафат. Марсел сенде Айманда көтерділер ма? Знақлар yok деп? Айманда. Айманда да бит. Қожық Айманда шол теге қолыңға кете тұрған жолына айттылар Айманда. Құлыннан тақтарып деген. Мынаулар дұрыс айтылар алған. Не, біз қатя элементар мынауымыз ясай алап жүрген ансыңына. Лежащий полицейский танышулар белән эшләп чыгаралар. Ну, знак булманы иде, шунда аны мен әйтмим бер елда хәлтәбез дип. Инде хат инвентарь жасап чыгыган менә бүген утырасыз. Ал башлар синең projesi бар. Һәрбер җилектә тагын нәрсә. Именно Мен олай бойынша білішкенім, мұнағай қызметкерлері предписание ядалар екен, тататтадыр, сразу. Аяғында сенің тататтадан қолға түйіп. Осы yol tatatadanın yan tatatalar cevap verir. Nasıl yol iken siz cevap verirsiniz. Ankara'nın şöyle razgraşinin var olacağı, raspisin. No bizniki tatatadanın. Şulaydır ansız. No, sizge sizin yollarda da gerek znaklar. Siyana o kutargama prostorudur, kutarlar. Siyah bu znakların sen şu Yaxşıya kiratigan yollar. Belki o kuvvet söyle. Davay, intikiz. Ondan tutarına teknika boyunca eteminde en popülerleşip gitti matabalıklar bizim kadar. Orvalı matabalıklar. Hem de uzun bilen bu случайно aydan da kopartıp ediler de. İleceğiden çıkıp giden ceytini. Ondan gele kent yürüden teknika. Ekranında 5 kilometre tezlikle. Agonga çıkarına doğru geldi. Onun altında da tek durgan maşina bolgan, ul da kelip çıktı. Yarın onun altından da eplep gene geldi. Bir obze oturgan, uzi da korumayıp pişen içinde motoblok bilen geleyindi. Novay birlerinde ul yol hareketi ne yutluğundur bütün transportta. Motoblok boyunca gitmedi, motoblok boyunca birinci yanlardan boyunca yıldan zakon gördü. Onlar adresini ispalama, taşkalar boyunca işleyecek. Ama şakalar bozakçılık adresini ispalama. Onları ikinci bölümün vatrasında yukarı yakşının şuatıldığı şanda bizim bir küp yol hareketi niye buldu? Ölümler buldu, maşina öldü. Yukarı yakşıdan imsim kaçıp çıkkaç, bağırıptı. Maşina bilen de verli öldülerinde, cevölünde toptatı öldürdüler. Onda bu mümkünde Lejащий polisi koydular, ut koydular, utu yanmayı. Doğru. Hem nege Kuşi yarına trassadan gelgende Kuşi yarına. Onda iki katlı palasa bizim. Birincisi işleri belki oldağısın kistirgeli koyunlukun. Boysal yarından nezere koştular anda. Uzun palasa varında bir 20-30 metrlik koyunlukun onu istirsek, diye pavalaktan gelen maşinalar kurulur diyoruz. Evet, rahmat. Amin İsrail'ı fiksir edip arabası. Tahtalar niyaz yılında mı? Niyaz? Tahtalar. Ne doğru mu? Dövün de ne karaya dövün tahtalar yok mu ne? Getir bize adam. Ne var? Tamam. Birinci mektepte neçe balada, neçe prosent balada bundan Svetoda Rajayşi'nin yapıyor? Var 100%. Bizim birinci klasga, birinci sentyabrda birinci klas o'qishlarini borsana to'g'ri. Onları yine bizim aşı pet yıl vakitinde to'g'ri. Endi baribir ota-onalarga aning beyasi shu 15-20 so'm endi baribir aytsak, endi ota-onalar borib bolalarni olsinlar, endi
Şunun dışarıya yok olsun. Ata-ana o'zi olamiz ana, necha olamiz? O'zlari. O'zlari olaymi? Senga kerak, seniklar постоянно уже uni shalt qilmaydi. Anda sening обязательно qiladi. Haqiqat sendan necha процент oladi? Bizdagiz buni тоже. Bolalar bog'chalari mudirlari boshlig'ida Ne? Qaysi qadasından ne? Yo'l harakatini o'rgatib qo'yishani yo'q, baza yo'q. Qaysidan ochar? Aynan. Ha, qaysidan yetib o'tmaydi. Qaysidan tiyishuncha. Birinchi biz balani bolalar bog'chasida o'rgatib, bizlar tanira yo'l harakatlari immuniga foydalarini o'rgatib. Qaysidan aynan? Bizim bolalar bog'chasida o'rgatmadi ularning birisida. 6-dagina bor bizning bazada. Bütün bazamızın 6. bog'cha. Boshqalar da yo'q. Знакlarının ortası var енді ана. İskirlikler Aynen qarabsınız. Birinchi bolalar bog'chasida otida bo'lgan nasldan. Bizde 72 millik tabak koydu, onların düzde var. Yana bitta sentral zonada taratlar bo'lsa, Sınırlarda var mı? Kabinetler var bizim maktablar, misaylar barısında da. Qarabşılıqda bu shuni qaramiz. Kirib zo'r bilan aylanib ularni qaramiz. Shunga ko'ra ularni ta'min etib chiqamiz. Birinchi rat barasi direktorga tegish qoladi. Bo'lmay ekan aynan tabaq qarab. O'tiramiz, rahmat. Anan aynan seni o'tirdimadimi? Nay. Bizdan kerak, tatikolos или безопасный колесо deb o'tiramiz. Безопасный колесо. Dishilanda nishanchi o'rnatdi. Biz endi bizdagilar Yevropada jigib qaytadi, shumi? Biz nishanchi o'rin kim hozirlaydi komandani? biz idorada mizanish borib qaytdi. İdorada mizanish ma'lum olsun. Ular borda, Ular borda şu an kadar выступлениясында шагылдырачак. А централизованный рахат культурный далайда да мен анын менен мени ханып bu şoğlanlar ini kemana bende şu an tanıtış apar alarda olayım bizim balalar icra tüzüğünde ne de yok olduğunu da neyse teknik kursu var yine Benim kuleminde başta municipalite indi. O yüzden varasın alaka adamlar gelsin направлены balalarına eğer oyunun karayı başta cingen balalar bilen sinde olgat iş olaydı yaklar bizimle sine marat katı yöre Ладно, я отрайну. Воспитание и безопасное поведение у детей – одна из важнейших задач нашей школы. В этой большой и сложной работе особо выделяется воспитание. Разный слайд надо hazırlagan. Bütün neyde var, atributikası da var. Слайд, она харбасында шулай болгат иш. Карабыз. Молодец var. Воспитание и безопасное поведение на улицах и дорогах. Это все начинается с детского сада. С первых дней пребывания ребенка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода его из детского сада в школу он владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. В детском саду имеется уголок по обучению детей ПДД и собран материал по обучению детей правилам дорожного движения. Работа по изучению правил дорожного движения проводится в тесном контакте с родителями и сотрудниками Фонда безопасности дорожного движения и сотрудниками ГИБДД. Оформляются тематические стенды родителям о правилах дорожного движения, ребенок – главный пассажир в автомобиле и так далее. В папках, передвижках помещаются соответствующие статьи и брошюры. Работа по пропаганде правил дорожного движения, начатая в детском саду, продолжается в школе. С первых дней ученикам начальных классов объясняется безопасный маршрут движения в школу. Учителя проходят курсы повышения квалификации, современные образовательные технологии обучения детей младшего возраста правилам безопасного поведения на дорогах. В окружающем мире технологии учебной программы изучается правила дорожного движения. Для успешной работы по профилактике и обучению правилам дорожного движения в школе имеется кабинет ПДД, где имеется компьютерный тренажер по вождению автомобиля, электрифицированная модель светофора, комплект дорожных знаков, стенды по безопасности дорожного движения, панорамная магнитно-маркерная доска, модель автомобиля, брошюры и методические материалы. При МГУ Марьинской ОШ действует отряд ЮИД, юных инспекторов движения. Отряд ЮИД
был создан в сентябре 2005 года. Члены ЮИТ многократные победители и призеры районных и республиканских соревнований «Безопасное колесо». В 2019 команда ЮИТ заняла первое место в районном конкурсе «Безопасное колесо». Членами отряда ЮИТ инспекторов движения являются учащиеся 2-6 классов, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИТ. Основными направлениями работы ЮИТ в течение учебного года стали изучение правил дорожного движения, проведение разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в школе среди учащихся начальных классов и их родителей, а также овладение методами предупреждения детского дорожного транспортного травматизма, навыками оказания первой медицинской помощи и навыками фигурного вождения велосипеда. Работа отряда была организована на основе плана работы. Традиционными в деятельности отряда стали акции «Мы за безопасность на дорогах», «Твой безопасный маршрут», «Стань заметнее», а также мероприятия для учащихся начальной школы «Мудрый пешеход», «Красный, желтый, зеленый, зимняя дорога». ЮИДовцами выпускаются памятные листовки за безопасность движения, правила пешеходного перехода, скоро каникулы, учим ПДД, предупреждаем ДТП. Отряд шефствует над детским садом, выступает агитбригадами. Серию разъяснительной и профилактической работы организованы выступления на родительских собраниях, использование фликеров в темное время суток, изучение правил дорожного движения проходит во внеурочное время. Отряд ЮИТ ежегодно принимает участие в районных мероприятиях, конкурсы рисунков о правилах дорожного движения и викторины на знание ПДД является обязательной составляющей в работе отряда ЮИТ. Учащиеся регулярно занимают призовые места в номинации «Мы за безопасные дороги», конкурсы рисунков «Дети рисуют страну». Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников. Спасибо за внимание. Cevap sorular. Zivarçı'nın bu konkursta, Respublika konkursunda işaret yakınlaştı. Hatta kesinlikle kalan. 4 takdirayım. En zor жеңіліс. Так, общекомандное 9-е призовое место, командное, личные, докторные. Личные докторlar. Жеңер үшін нәрсе? Систематическая работа. Біздің ерден, ГИБДД қызметкерлерінің ерден керек. Ну, у нас постоянно совместно уже. Совместно работаем. С ГИБДД, Фондом безопасности. Оснастка var mı sizin? Materyal teknik bazen var mı? Полностью. Велосипедler, bilen bitimler. Велосипедler var, болтер для велосипеда тоже. Аура вице-премьера на нами открыла. Папар Камилович Мавик. Фестиваль того, что команда кимиталаны. Неге? Моя индамла биталайн мазы. Это совместно разлига позиция на задание. У нас перерыв туда идет. После нескольких лет мы участвовали в прошлом году. После перерыва мы поехали. Тоже. Yok, senin onda tecrüben var ya, evet, malades. Ama öyle mi? Jigarla itibariyle gel. Aysanın tırmalım. O yüzden de müşteri. Malades var. Ko'rganicha turk sabablar bizning elementar qoidalarni соблюдайтмау. Shkenganda transport bilan idora etib shu ikki faktor bizning barliq avariyalarga keltiradi deb aytib o'zimning mana ko'pdan bo'lgan 1-2-4 kunlik voqeani eslab qolsam, bir yigit 299 nomerli Priora qarni neni o'ylamaycha bo'ronli kun bo'lsa da bir qoti qiltaya uzib ketdi endi. 2 kunda o'tmadi, shu уже сфоткаga ketdi уже. Avariya elektr yillaydi. Bizning de hozir onlar silab ketasi kelgan aybar bu qaror ularga qaysi yo'nalishda ixtiyorni kuchaytirgan ish bo'yicha bu qaror bizning respublika qarorining negizida qabul etilgan hamda istamalar ularni nendek taqdimlari bilan shulay aytib ketamiz, eson sondan yozmacha yetkazishni so'raymiz.
полиция бөлігі жетекшісі бойынша Қайыргенов Ильшат Ильферовичқа һәр даим комплекслы күчләрне комплекслы кулланып мероприятиялар оештыру. Рязанов Рафак Аслановичка һәр вакытта личный составны инде катгый нарушениялар болдырмау өстендә эшләтү. Шулай ук юл кагыйдәләренең, урам юл шелтәләренең тиешле дәрәҗәдә торамы юкмы шуны контрольдә тоту, авыл советы белән берлектә эшләү. Шулай ук пассажир перевозкаларының йөрткәндә контрольгә алу тиешле дәрәҗәдә оештырылганмы. Авыл башлыгы, Актаныш авыл башлыгы Шамсонов Илһам Сәмиҗановна безнең шулай ук урам юл шелтәләрен тәртипкә китереп бетерү, знакларны тиешле дәрәҗәгә китерү, һәм инде күрсәткечләрне, юл билгеләрен кую. Мәгариф идарәсенә Ләйсән Калатының җитәкчелегендә Гимадиев Айнур Расимовичка мәктәп директорларына шушы юл кагыйдәләре буенча һәр даим дәресләр үткәрү, ЮИТ отрядының эшчәнлеген ай сайын алып бару, мәктәпләрдә, детсадларда кабинетларның оборудованиеларын тикшереп тору һәм инде аны баету. Шулай ук информацион материалларны саклау сайтыннан алып аны куллану. Һәр көнне, Маса Республиканың көне нигезләнеп, һәр көнне соңгы дәрестә минутка безопасности дигән мероприятие үткәрү, то есть шул юл кагыйдәләре, башка кагыйдәләр буенча. Һәм инде әйткәнемчә, ЮИТ отрядларының эшчәнлеген тагы да көчәйтү. Транспорт хуҗалыгына Шакир Айзат Зиновичка һәр көнне транспортның техник состояниесен тикшереп тору, медик күрсәткечләр, рейс алдыннан, рейс артыннан медик контроль үткәрү һәр водительнең. Шулай ук внеплановый технический осмотрларны һәр даим үткәреп тору, режим, тизлек режимын саклау. Без инде бер тапкыр бу күрсәткеч буенча тоже критикага эләктек. Бер очрак булды безнең. Ләкин гомумән мәсьәләгә килгәндә инде режим сакланып килә, тәртибен беләләр, һәм инде контрольдә тора. Шулай ук главный системасының эшчәнлеген һәр даим тикшереп тору. Үзәк хастахана директоры Хайдар Рафатовичка медицина справкаларын биргәндә контрольны күчәйтү. То есть бу правага алам, права алыштырам дигән кайында төрле гражданнарның послабление эшләмәскә дигән киңәш бирәбез. Әгәр дә нинди дә булса рөхсәт итми торган шигырь бар икән, аны игътибар итеп, справканы тиешле дәрәҗәдә бирергә кирәк. Шулай ук яшь каналлар белән перинатальный үзәкләрдә балалар креслосы турында аңлатулар үткәрергә кирәк. Ничек итеп баланы йөртергә, зыян китермәй генә. Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары Гарипов Руслан Юлисович шулай ук бөтен инфраструктураны карап чыкканда инде юлның төзеклеге, тутларның булуы, знакларның булуы, шуның контрольдә тоту. Безнең юл дорожникларга килгәндә шулай ук юлны тиешле дәрәҗәдә тоту, техник эксплуатацион күрсәткечләрен һәр даим арттыру өстендә эшләү. Кар явамы, яңгыр явамы, һәр вакытта да юлны ничек тә булса яхшы уйлау, эшләү. Масса күләм информация чараларына безнең моның буенча безнең моторлар эш башланып китте. Җитәкчеләре Руслан Мубаракович, Ләйсән Махмутовна. Инде һәр вакытта да шу масса күләм чараларда бу информацияны яктыртып бару, ут кайтаргыч элементларның әһәмияте
Һәм инде бигрәк тә фонарьларның әһәмияте. Бу республика күләмендәге җыелышта да әйтеп кителде. Бигрәк тә эффективлы чара ул фонарьларны үтү. Фонарь яндырып йөрү төнне. Балаларга да шуны киңәш итәйек, өлкәннәргә дә. Төнне йөргәндә барыбызда телефонда бүгенге көндә фонарь бар. Төнне йөрү килеп җитә икән, нигә яндырып тормаска? Бер кыенлыгы, ниндидер уңайсызлыгы юк дип әйтәсем килә. Шул ук вакытта эффективность световозвращающий элементларга караганда да моңлы төшерә. Социаль рекламалар белән эшне дәвам итү. Шулай инде эчкечелек буенча профилактика эшләрендә катнашу. Автошколалар буенча килгәндә билим сыйфатына игътибарны арттыру, бигрәк тә водительләрнең культурасына басым ясау. Кызганычка каршы, менә бу башкорт правалары дибез бит, башкорт аркылы уку, ул инде бердә белемнең сыйфатын, ниндидер культурасын башкорт башкорттагы автошколалар аркылы уку күренә сүз алган. Ne kadar başkırtta çalamıyor. Күбрәк монда укыйлар алар. Йөрүләрен, вождениеларын монда үтәләр, ләкин алар җитәрлек дәрәҗәдә теоретик белемнәр алмыйлар. Niye başkırt parası diye atarlar? Orada jеңілдерек алырга барган. Шуңа кешеләр, вождениеларын 300 ракта, нәйрәк жеңілдерек алырга да шуның күрше республикада укырга һәм алырга тырышалар. 70 мың төлөйдөрдө сабак берәләр инде. Йөргәнәсе дә, нитәсе дә ятында. Ne? Жаңа bir ничек программа işini koyamayım. Министр çağında prezident bu benim verişe uyuşmalar boyunca bir komanda vergan. Bizde nişe şey uyuşmamı kuralları. Hangi pretendiyalar? Ne bana lisenziyalar var mı? Şöyle kadar mı? Разрешение olmuş okutmalar. Bazıları neler satıyor? Bazıları düşürüp ediyor. Kolay bizim başına neydi pretendiya? Bakışsız var. Культура боюнча, водительская культура. Üçte kutu buldu, staj. Bu ilişte okuyorlar mısın bu başka prova deganlar arasında? İlişte okutur nasıl öğren? İlişte de çekim yanında, başka yanında çıkıyor. Bunda представительler de var, özünün alttan jüritleri var, alar. Üzerine kişini çakırıp, şunda urnaştırıp, şunda yol bilenerek baralar. Onlar toyu bizim şahsıklar akar. Biz fayda işi okutalar, biz alara terip, nikah etip, biz alanı işak barar, cüzünlüklerin kontrolden çıkılmasına gerek. Ama eğer de kurşu ayda bulamalar derecesinde bir silah şu alıp paraya olaysa. Dürüstten de. Var bize hazırlamayız, üzerine hazırlaydık. Мче жетекчилигине шулай ук техник жактан, мындай болуп кайбырлар калса энди техник жактан әзер болууна даярдык этебиз. Авыл башлыкларына келгенде жерликте ниндей белгилери жетмей, аларны болдуруу, үстүндө эшлөө, һәм инде һәр дайым профилактик сүйлөшүүлөр авыл халкы менен уюштуруу. Ичкичелик боюнча дурус жүрүү һәм башкалар. Сиз алардын көбүсүн билип турасыз. Мысалы берген. Австралия деп өтті бұлай, олай. Қырғызстанда да көбірек етірек еді. Атын қыздар арасында ғанаты культура вождение болады. Кафирлар арасында өздері арасында. Тәрбия мәселесі тұрышылай болады. Олда бекмәді мәселе. Мұхаммед өзімізге қалғаны, мына бұл һәр ай сайын БДД җыелышларын уздырып тору, күтәрелгән мәсьәләләрне карау, һәм инде ДТП булган чакта бүлем чыгарылган обязательно һәрберсен урынга чыгып анализлау, һәм инде тагын расширенное заседание нашыгырак. Пара тәкъдим итәм, истәмәләр булса, әйтеп җибәрәләр. Мустар давай, рахмат. Мин дә берничә фикер әйтеп китәсем килә. Урыннан гына беренчедән татарталарны чыгышып куярlar. Рахат, нинди претензияларны татарталарга? Кайда? Келмиләр, шулар претензия. Кайда килмиләр? Мин аны белмәдем, Маратын китеп тора дип әйтмәде бит сиңа. Şeyde
во-первых, ол обшикаренный уровень растворится. Безопасность здоровья движения, вот это главное, ну, пойда, не претензиялар. Ну, bizning bo'yicha bormi? Ertaga давай chaqirib olamiz. Yo'q, ular bitta obsojit etmaydi. Obsojitlarni to'xtatib javob beradi bizning. Deydi. Ну, bizning talabga chaqirib bor endi. Kerak, bir yil Alloh bersa, agar mana shu yillarni ishlaydi endi, kisa bo'lib Если она жена, я бы поиграл, вас что я ведь на управление да была шапка на помай, но потому что вчера сюда и он последний шел и ведь ну жил стандартно на торке не видел. Зубер перепрост ай поворотом что-то вот профак. Вашарım isteler mi? Signalini solduklar. Razım ki. Biraz aşağı. Что-то на торке не поиграл, зубер перепрост на. Onda İngilizce Robera var. Onda bir 5 metre mörtö zona var onda. Platin yanına gelende. Görünmüyor mu? Görünmüyor. O sorunda kuşa yanına gelende görünmüyor. Onun için burulganda tiginde okşağı burula girer. Bu bütün vaziyetlerde tiginde okşağı burulma problemleri var. Onda razmet var da sploşnay. Burula turulur. Ben o başlarına gittik. Benim de bir şey söylemek için de Şu süper periklos'ta olgunca. Benim bunda iki oğul arasında bağlar dedi. Koran koşastık. Bunda bir şey mi periklos'ta kirar. Ben de elekten de kutergani bir yıllık bu jiras oldu dedim ben de jiras. Bu mesele bu insan indi kına yerler şendi de. Hani kuşanın alında niye? Pavilyonda teki kafası ikisi tutatıldı. As bir şey mi periklos'ta kesaldı. Onda kideşekte oylar akirak federal jurluğaş şu jurluğu karoşu işmalarına развязкали şergaybetter. Ya doğru развязка или başka türlü или andi развязка var diyeceğim. Потому что на турдан киле şagada kitete yaptı. Bu sindalara karışaydı. Bu zübeyir periklos'ta boyunca tünne bollarda koyta bitindi. Avtobüs har vakitte bitmedi. Bunda mektepte de boğuluşu, tege kiyimlerini yaltır okul var yetiştirindalarının başlangıçlarına atılır. Sonra o periklos'ta bir kapasite var. Buna yıldızda hizmetkarları etkisini Olar talabetken ayrılma şahit, bölüldüğünden durmanın. Bu kolganın yolu işması, ili o yolunu kisere girebilirek, ili platinini müngektere girebilirek. Nasıl olur? Alanın neyi de var mı? Niye var ganda? Pavaratlar iskanı. Ne o pavarattan maşına, teki pavarattasın ha. O pavarattan birla orada sırada kilbitten başına. Bunun siktir oldaksı pavaratı. Ha, o tarafı. Siz var ilan hazırlar, inşaat. Şimdi ben yine şakırmak gerek, yine maratını şakırıp, gereken yine şakırıp. Biz yollar boyunca yine pretenziyalar var bakın. Şu Beyir periklos'ta, tanıyın da apasını bizden şu yapşı periklos'ta. Onlar boyunca şart kıras bir şey etkiledi ya. Tadar bilen birge oturmaz. Bize tınımını işlere ki. Şkal yaptı orada. Pretenziya yapmadı mı? Olmadı mı? İkinci benim apasını atıp, basal atıp. Burası agar da avtobüs bilan nedir avariya bo'lsa, endi rezonansi. Даже Amerikada ishg'ol avtobüs bilan ekan, Rossiyaning informatsiya agentiyasi o'tirda informatsiya berish. Shunga ko'ra ishlarga davolda municipal avtobusda yo'qlab ketib berilib, endi rezonans bo'ldi. Shunga ko'ra Çin'de oddiy ne bo'ladi? Kim Texas Motor garajida bitib reysi bor. Mas'ul o'tadi bitinsin. Yeter ki bizim büyük parayı geçen motor kerade bu atnağa bir 3-4 kat var. 3-4 kat tuğuna gayet hizmetkarlar var. Hindistan sayın tavan gayet hizmetkarlar var. Asmatarlar karayı gayetlerle birlikte varitlerle yıl sayın profilin bir tarafında tutarız. Yang terakhir adalah bunlar neler? Normalde en apaslı korkan yersin siz. Nidai bakıra bunun şeyinde kötü anda bir evde olmadı. Hatta materyal teknik bazı bekslavi min ofitsialny tam ilan yasayız biz Allah verse Allah'a kaldıratırgan tuğul bir taşlandık digeyleni bitken onlardan takbaydı. Ankara kopmalı teknik mümkünlükleri de yasayı timbal ecin maşinalardan bizlerkenen fajiyaz bitinli. Şuna göre en çok bu şahsıklarının bir sesin Технический осмотрны да, енене de kaldırıp medosмотрны da siz değişli derecede ötkürmeyişi, dokumentalni GLONASS işlemesi birisinde çıkarmayısız.
Tanırsızdır var evi tanı. Kılanas tanırsa yani. Kılanas atatıkta işte firmada ibatsızlığı. Evet işte iyi mi Allah? Bir şahana. İli bir diğer registratör manlar tanırsa. Sonundan kırdı bir tane olsa da kırdı bir parmağını. Şu an kadar avtobuslarga bolan bütün talep akidavutga yeterlidir. Nidai bak siz nidai bak birer avtobus bilen beraber olsa siz cevaplı biraz projesi. Şu an kadar o'zingizdan turgan narsa jibini xatlani ishlangan ma'lumotni eshitib ketasim kelamiz bu kunda. Bizni tam yo'l masalasi bir şey edi. Narsa? Yo'l masalasi bir şey edi. Ayyaningda pretenziyalar. Bizning pretenziyamiz yo'q. Yozmacha berig'iz bizga. Men yo'qqa aytmayman shu. Tatoptadan chaqirib mana avboshlar bilan siz aytdingiz. Tatoptadan turgan bir ko'p beramiz. Ana ayrim chaqirib edi ayrimni o'tkazamiz. Sizda berig'iz o'zingizning yo'llar bo'yicha nilarimizni. Pretenziyalarimiz. Minalda ko'plarni aytib ketdim. Avvalay ular bilan ishlasish ko'p davay. Kirgan ularga da ular aytdilar, aytdilar bo'ylash, ular o'zlaridan turgan ishlarga tegishli. Shu bo'lsa bo'yicha. Shkoni avtobuslar pat oson kontrolim bo'lgan tegishli. Akira ularni bir o'qiydan qoldirib qo'yamiz. Bunda bo'lsa o'tar Prava verişler boyunca ettim tabii. Onlar bizde işiyoruz, naşit alanı tabii pastayanı sunulan kontrolda tutarım ateş. Bizden bitti bitindeyim mi? Avtobuslar. Sinde cibitirlik bitindiriz değil mi? Başka bizden... Teknikumda kaldı abi değil mi? Yanlış. Var şöyle şey. Siz aşıklar mı? Yok da. Bizden teknikumda gimnaziyada koreksiyondan algıdırdı bitti değil mi? Karakterle kaldı mı? Aldınız mı? Yarım anlatsa iyi ver. Bir. Biz buraya gitken hafta oldu değil mi? Eylet yeri de başlıysan çağırdı alıp çağırdı. Yanlış. Bir. Ne? Atıpalı'da nasıl yaptığın var hafta teknikumda. Neydi? Yasam. Ha? İşe kadar olasın. Biliyorum. O nedir şimdi? Ha? Alaysa veririz. Yanlış bakarsın ya kireyken yalan alıp verir. Yarım veriyor neyden bir sen çağır. Ve Rozila sinde kala atıydı. Yani senden cebisine katlasın. Başımdan cevap verirsen yolda bir nasıl olsa fazla şuna kadar işler bitiririz. Karet verdik ama yemeği mi? Bunu şu sindevine kaldırdı. Koreksiyon verildi. Annenin teknikum veri yapıştım. Sport veri bitirdin mi bunu? Değil. Merhaba ise. Yarın. Tak. Abu ne? Bizim mari soksa da kaçta gördü yok hareketleri. Var mı? Yok, var mı? Dün mektup var. Var ya. Yanslaşamıyor. Öyle bir zaman hemen geriye. Ben de sonra ne var makura gidip böyle nereye gidip geri geldi. Tatap taşaklarının balalar. Anan balalar bahçesinde nasıl ribet alalım? Ah, Lilian'ı ağabey yok mu? Anladım şimdi. Lilian'ı kınada itibar ettiği gibi özür dilerim. Ne mi nada? Respublikada yiyecekleri mi? No. Özür dilerim. Ne kınayı bekledik. Balalar bahçelerine kın. Bu mekteplerine kınayı bekledik. O bir ihtik üniversite beklerimine. Balalarına. Hocam. Hadi sinemalar. Eda rayonlarına eyvetle bekleraz bir yer ama. Yani kendi balalar bahçelerine kınayı bulanır kınayı. Senin bilen birlikte bekleraz. Yer ama. Hayır, babaya sevdik gerek. Yer ama. Aynen. Otururuz. Tekşiler ettim, tatahtalar ettim, prova boyunca ettim, şu an noktalar ettim. Noyneni kalayım. Bak. Şat etmedi. Neydi benim? Her ayını kaplayıp, kubrak kim buluna karamazsan kubrak biz toktatıp, ana azından kişemelikten hayrat kıralar yanına basıp. Ettik kim buluna karamazsan, iya kelas kebiri. Yeter kim buluna karamazsan, beni de gelmeken beni de beni bulat işte. Şu an böyle. Eylem ne? Eylem ne? Altıda bu kaşarlı mümkünlüğüm de var. Ne bizim kuşun niye arası bir yetilmeyin nasıl? Altılında tegersin. Rivarlarınızın da koyarsın. Baysal bulan yukarıda. Onda ana kurasın onda bekliyor yok. Bunun bir yaptık aslında bir kopyayla.
Kuşenliği maşhurluğundan anıcılı da şoyan. Ankara'yı derdi. İşrak sırık, işrak. Neydi gelmeden. Oklayla, fakat alsa alıp da benimle. Privarlarına özgen. Joykan takaydı olduğunuz kaplara katırışkanın aktanışının üzerindeyim. Var o vaditlilerine ızlak tanıkayı getirmeyin. Ankara, apet'teki kimden kim olana karamazsan, çocuk uyar, gayinler. Şu taraf koklarına kara. Şimdi kendisi. Лишение дербедин. Полтора года решение, вот из Муштака. Андактырлар турму сен менен размен штраф. Или автом. Ладно, отлично. Ankara kimden kim olana karamazsan da oynayın. Yaramaz. No, şimdi nijiterligansı prinsipiyalist var, mevcut ve başkaları bunu da talep edip, naşonumuzda jost kalıp baragayın. Sizelsen değil. Yaramaz. Çok fleksiniz. Şu Yanına başladık betinde cekalman şeyler, korkutlarla tırlayın var var. Yedayı bak, tamam birer avariya bulup, tamam birer bayandaş olduğunu yuvaltı yazmasın indi cekalman şeyler. Makarım ne o, siyaşkanlar bu işe araba şıklantısıyız, yaşar. Yaramaz, tatlıktalar olan ayrımı ötkərəbiz. Savışyan ötkərək gerek, anlaşa şeyi bitirəsin, neylərini. İyi yazma çıkı olan, iyi qarayız. Eli siskiye de qarayız, eli tamam, zapas sistem lisesinde qarayız. 6 yıldan sonra bunun Nəsə ötkərli siyaşkanların, ötkərişin yaz açıq qaşqı beybiruna onda işlər yok bizim. İyul ayında mı, Ağustos ayında mı koyup da qavat anağına ilərini koyup da. Nasıl siyaşkan işe, o sistemalı işat ötkərəsiz komissiya